hermano, hermana, allin hamusqa kay yachay wasiman. Maypitas noqanchik tinkunakunchik yachanapaq, ñawirinapaq, lección de escuela sabática nisqata. Parlarispa kasun, maychus apóstol Pablo qillqaspa karqa, ñawpaq kaq, iskay kaq qillqasqan Corintiusman. Chay testimoniosta noqanchik ñawirispa kasun Tata Diospaq palabrampi. Kay ñawpaq kaq lección parlariwasun imayna karqa Corintio llaqtapi evangelio. Entonces, kay lecciónqa kinsa yachaykunasta apamun noqanchispaq. En primer lugar niwanchik imaynata Dios waqllan wawasninta predicananpaq evangeliota tukuy lugarman. Chantapis Diosqa kicharispa kasan punkusta, llaqtasta, lugaresta, maypitaq pay munan predikakunanta evangelionta. Kinsa yachay niwanchik ichari Dios tiapun, Dios rikuchiwasun llaqtata, lugarta, maypichus niraq predikakunchu palabranta. Ashka llaqtay tiyan, pikunachus niraq riqsinkuchu niwanchik payqa evangelioita. Chayrayku munasqa hermanuy, noqanchik reparaspa kasun imayna kay Corintio llaqta karqa iglesia ichari, chay llaqtapi karqa iglesia maychus aska problemas niyuq, tukuy clase problemas niyuq, ichapis noqanchik pikunachus cristianos kanchik kay tiempopi cuentaqa kusun, chay kikin problemasta kay tiempo pasaspa kasanchik. Qallarispa kasu munasqa hermano, Dios waqllan wawasninta, ajinata waqllaspa karqa apóstol Pablota. Apóstol Pabloqa yachaspa karqa ichari imapaqchus waqllasqa karqa, pichus waqllarqa maymanchus rinanta karqa, imapaqchus pay chay lugarman rinanta. Payqa sinchita yacharqa, sinchita sayarqa Tata Diospaq palabrampi. Chayrayku sut'ita willakuwanchis kay ñawpaq kaq qillqaspan Corintiusman. Capítulo 1, versículo 1 niwanchik ajinata. Noqa Pablo waqllasqa kani Diospa munayninrayku Jesucristo apostolnin kanaypaq. Hermano Sosteneswan ima kay cartata apachimuykichis Diospa iglesian Corintio llaqtapi kaqkunaman. Munasqa hermanuy, kaypiqa cuentaqukunchik imaynata apóstol Pablo yacharqa, waqllasqa kani nirqa. Mana runachu payta chiqllarqa, pay chiqllasqa karqa Tata Diospaq. Entonces, munasqa hermanuy, tapuyki qanta, qan sinchitachu sayasayki, convencesqachu kayki Tata Dios waqllasasuykita obranpaq, predicanaykipaq, qan líder de iglesia kanaykipaq, qan convencesqachu kayki, o ichapis dudasayki kay punchaypi, mana sina chaypaqchu noqa kani nispa. Sin embargo, qan yachanayki tiyan, apóstol Pabloqa mana sumaq predicadorchu pay karqa, pero Tata Dios capacitaspa karqa ichari, chayrayku chay munayta, chay llamakta, chay tukuy munayta sonqonman churaspa Diospaq palabranta pay predicamuspa karqa. Munasqa hermanuy, chantapis yachanallaykitaq tiyan uqta qan kay kutipi. Niwanchik ichari, noqanchikqa aska valorniyuq kanchik Tata Diospaq makinpi. Apóstol Pablo yacharqa, ichapis mana sumaq allin predicadorchu kani. Sin embargo, Diospaq makinpiqa ashka valorniyuq kani nirqa payqa. Chayrayku mana manchikurqachu. Chayayta Berea llaqtaman, Tesalónica llaqtaman, Corintio llaqtaman, mana manchikurqachu huchasninkuta willayta, declarayta tukuy cristianosman chay llaqtaspi. Porque Señorpa reflejon karqa, porque Señorta payqa rikuchisarqa kawsayninpi munasqa hermanuy. Noqanchispis kunan waqllasqa kanchis.
Gan pichus kaigi iglesiapi líder de iglesia. Gan pichus uyarisagi por primera vez Dios pa palabranta. Señor wajyasasuigi yanninta gan reksinaigipaj. Ayamincha aska valor niyu predicanaigipaj Dios pa palabranta. Mana noganchik yachasunchu. Imapachus Dios wajllawasqanchikta sichus noganchik makicharinchik Dios pa palabranta. Munasqa hermanuy. Apóstol Pablo yacharqa ichari imapachus Dios wajllasqanta, porque paywan kuska kawsakorqa. Kay tiempoqa noqanchik kicharina tiyan Diospaq palabranta yachanapaq imatachus tata Dios mañawasan sapa p'unchay ruwanayta kay llaqtapi, iglesiapi, trabajuypi predicayta tini palabranta. Ñawpaqman taskispa apóstol Pablo nin Tesalónica llaqtapi kasarqa. Chay ukhupiqa wakin runasqa mana gustarqachu imaynatachus Pablo predicasqanta. Mana paykunaqa de acuerdochu karqanku tukuy ima yachachisqamanta Señor ninchikmanta. Chayrayku paytaqa escapacharqanku Berea llaqtaman. Bereapi kasaspataq Tesalonicusqa yachasqanku uyarisqanku. Entonces wataymanta risqanku masqa apóstol Pablota Berea llaqtaman. Qatiykacharqanku pobretaqa kay llaqtaman nin llaqtaman chinkachispa wakin cristianosqa mana nima ruwanankupaq chay millay runasqa. Sin embargo, chay Berea llaqtapi tarisqanku paytaq ma planearqachu chayayta Atenas llaqtaman. Chimpallapiña kasqa Atenas llaqtamanqa. Chayrayku Bereamanta pasarqa Atenas llaqtapi. Imarayku munasqa wawqimasi tata Dios aparqa rikucherqa, kicharirqa chay llaqtaman chayananta ichari apóstol Pablota, porque chaypi nin aska idolatria wiñasasqa iglesiapi. Nin wakin runasqa qonqapusasqanku tata Diospaq palabranmanta. Lantenkunasta paykuna sirvisasqanku. Sut'ita willawanchik kay libro de Hechos capítulo 17 versículo 16 nin ajinata. Pabloqa Atenaspi Silasta Timoteowan suyasaqtin chay llaqta tukuy laya lantiswan junta kasqanmanta sonqonqat impurerqa nispa. Chayrayku nin Judiuswan Diosta yupaychay runasman ima sinagogapi churanankuq. Paykunata entiendechiyta munaspa kikillantataq sapa p'unchay churanakuq plazaman tantakamuq kunawanpis nispa. Munasqa hermanoy, kay Atenas llaqtapiqa tukuy lantesta sirvisasqanku. Wakin cristianosqa karunchakusasqanku Señor ninchikmanta, adorasasqanku ichari qonqorikusasqanku wakin lanteskunaman. Sin embargo, chaypiqa predicaspa karqa, chaypita sut'ita apóstol Pablo rikuchispa riqsichispa karqa uk'ata tata Dioslla kasqanta. A veces munasqa wawqimasi noqanchikqa ma entiendenchikchu imarayku Dios apawan kay lugarman, imarayku Dios kuna rikuchiwasan kay hermanuta, imarayku Dios rikuchiwasan kay iglesiata predicanaypaq, porque verdadninta sut'inta pay munan willanata. Imaynata pichus llank'aq yachan mayk'achus p'utuyta sarata, triguta, cebadata, mayk'achus qarpakun chay tukuy imata pay yachan. Si mana pay yachanman chayqa munasqa wawqimasi, seguramente ayaminchaqa ma pogoy oqarirmanchu ichari. Entonces kunan kasan tiempo Señor rikuchisawanchis predicanapaq kay último tiempopi niraq pay hamusaqtin. Chayrayku nin munasqa wawqimasi apóstol Pablo Corintio llaqtaman chayaspa nin chaypiqa Señor ninchikta predicaspa karqa maska tiempota unay tiempota wata qusqaniyuqta pay predicaspa karqa kay llaqtapi. Imarayku Corintio llaqtapi munasqa wawqimasi Atenasmanta Corintio llaqtaman chayaspa chay Corintio llaqtapiqa payqa predicaspa karqa wata qusqaniyuqta. Kay llaqtaqa nin aswan sumaq uyarisqa karqa nin.
Kay Corintio llaqtaqa ancha famoso llaqta wiña llaqta karqa. Maypitas ningi qolqe, maypitas ashka trabajo karqa, ashka gente, pero chantapis fiestas, chantapis adulterios, chanta prostitución, chantapis idolatrías, tukuilantenkunasta paykunaqa waqaychaq kasqanku. Entonces kay sumaq llaqtapiqa maykunachus ningi, sinoqa rimunani Berea llaqtaman chayqa, entonces Corintio llaqtata pasanay karqa. Entonces chayrayku wiñay llaqta karqa munasqa wawqimasi. Sut'ita nin tata Diospaq palabranqay kaypiqa niwanchik ajinata. Kay capítulo 18 libro de Hechos versículo 10 nin ajinata. Noqamin qanwan kashani apóstol Pabloqa, Señor nisqa ajinata apóstol Pabloman. Uhtutari Señorqa Pabloman rikuchispa nerqa, ama manchachikuspa parlayaypuni amata ch'inkakuychu. Noqamin qanwan kashani, manataq pipis imanasonqachu. Kay llaqtapiqa ashka kanku noqapi creqkunaqa nispa. Ajinamanta Pabloqa Corintio llaqtapi qhipakurqa wata suqta killayuqta runasman Diospa palabranta yachachispa. Munasqa hermano watejmanta nisayki apóstol Pablo yacharqa pichus waqllasqanta imapaqchus waqllasqanta ichari kaypiqa tata Dios rikuchispa karqa lugarta nisarqa kay Corintio llaqtapiqa ajina huchasapas kanku cristianosqa t'aqanakusaña iglesiaqa chayrayku predikanayki tiyan chaypi nis rikuchispa karqa kay llaqtata. Aska kutita apóstol Pabloqa primerota qayllakuspa karqa sinagogaman, iglesiaman, yayguspa payqa predikamorqa. Ichapis nin payqa desanimakorqa, porque mana wakinkunas uyarita munarqankuchu munasqa hermano. Sin embargo, payqa sinchita sayaspa ñawpaqman taskispa karqa, porque pay nerqa ashka hucha tiyan kay llaqtapi ari. Pero Dios astawan hatun munaynin kay llaqtapaq, kay runaspaq, porque payqa musuq yachiy munan sutinpi nispa. Apóstol Pablo kay pachakorqa, chayrayku nin munasqa hermanos, kay tiempopipis kan runas pikunachus mask'aspa kasanku tata Diospaq verdad ninta, tata Diospaq palabrayninta, paykuna riqsinankupaq entregakunankupaq. Chaytataq aprovechaspa karqa sumaqta apóstol Pablo. Tukuychanapaq munasqa wawqimasi. Apóstol Pablo Éfeso llaqtapi kasaspa payqa hap'isqa cartata. Chayamusqa carta payman. Familia Cleo nisqanta payqa Chloeqa ninmi qillqaspa karqa cartata. Apachisqa piman apóstol Pabloman Éfeso llaqtapiña kasasqa. Chaypitaq nin Chloeqa familiarwan tapuykunasta apachisqa. Imaynata allin culto ruwakunan tiyan, imataq matrimonio, imarayku divorciakun, lantenkunasta imaptin adorasanku, chay tukuy clase tapuykunasta qillqasqasta pay hap'ispa karqa, chantapis ñawirispa karqa. Chayta rikuitawantaq apóstol Pabloqa qallarispa karqa qillqayta ñawpaq kaq iskay kaq qillqasqan Corintiosman munasqa wawqimasiy. Chay cartapita apóstol Pabloqa apachirqay kay Chloe hermanaman nispa imayna matrimonio, imayna imataq divorcio, mayk'aq divorciakunati imaynataq chay idolatría apachirqa tukuy clase kutichiykunasta. Tata Diospaq k'anchayninpaq ninman hina palabranman apachispa karqa kay cartasta. Kay noqanchik taskiypi kay kimsa killapi descubrispa kasun ichari sapa palabrata imaynata kutichispa karqa kay tapuykunasman. Kay cartapi noqanchik primera ñawpaq kaq cartapi yachaspa kasun imaynata apóstol Pablo munayninta qillqarisqa tukuy cristianosman, porque payqa estimaspa karqa tukuy hermanosninta. Manataq huchapi pay munarqachu kawsanankuta. Entonces, kuska munasqa wawqimasi descubrispa kasun mosoq yachaykunasta.
iskay lección pinoganchik tinkunakuspakasun qhipan semana. Chayrayku invitayki ama faltakunaykita. Kay videota gampis compartiri runa masiykiman, wawqi masiykiman, porque qallarispa kasanchik ichari chay Carta Corintiosman reksiyta. Qhipan semana suyaspa kasayki Diospa bendición ninwan kaychis